važno. Profesor, jel se tu može samo jedno pitanje? Vi ste inicijator te inicijative. Može li se to spustiti na malo ove manje razrede, možda u dogledno vrijeme, skoro da je ovo za 9. jel? Ima već. Cijeneći ono što je bila intencija u suradnji sa stručnim osobama iz Ministarstva obrazovanja, Elmir je upućen u tu problematiku od samog početka. Prikladno je bilo da to bude za učenike 9. razreda, ali zašto ne? Naši učenici, ako su u nekom bivšem sistemu od 1. razreda učili i bili podučavani kulturno-historijskim događajima iz prošlosti, zašto to ne bi naši učenici radili? Pa i od nižih razreda, ali opet prilagođeno naspram onog što je njihov uzrast, mada smatram da je ovo iskorak, veliki iskorak, sada ga treba dalje razrađivati. I možda ću samo još naglasiti da od ove godine, evo opet, zahvaljujući jednoj dobroj koordinaciji ministarstva i Skupštine Tuzlanskog kantona, u budžetu su planirana sredstva za odlazak svih učenika 9. razreda u posjetu Memorijalnom centru Potočari, gdje će to po prvi put biti na jedan sistematičan način. Samo još kratko, postoje li možda upiti iz drugih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine prema vama kao inicijatoru ovoga da se i u ostalim kantonima ovako nešto uradi? Ja ću malo u korespondenciji, u pripremi ove preskonferencije, ministar obrazovanja će upravo zamoliti i sve ostale da uzmu naš primjer i naš put i barem u onim sredinama gdje je to moguće, mi ćemo im svakako ustupiti sve ono što je do nas, proceduru, opet ponavljam, koja je u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima sprovedena. Naglašavam, ovdje nema subjektiviteta, ovdje nema emocija, ovdje je struka, nauka, zakon i procedura. Hvala uvaženom zastupniku.